Inggih, sane mangken onek titiang pamilat wimbakara mapidarta basa Bali nomor undi siki Bapak I Gusti Ngurah Alit Punia Pinaka Duta Banjar Selat Belega. Majering Bapak Ngurah Alit indek galah lan genah durusang. Malepisan majeng ring Bapak Ngurah Alit indek galah lan genah durusang. Lanturang titiang ring pemilat nomor undi kalih inggih punika Bapak Iketut Gede Wardana pinaka Duta Banjar Kebon Kaja Belega. Majaring Bapak Iketut Gede Wardana ini galang genah durusan. Suksemo niki anduk galah sane kedibor sekian didiang. Ritat kalau ngomargiang bulan bahasa Bali sane ke 8. Niki didiang sampun kebekot niki saking selat nggih. Nomor 1 ten wenten. Karyo dewe Ampuroyang didiang sebetulnya nyalit pisan mana didiang irigi kenten Mapi Darto bahasa Bali. Yang kubantine didiang sampun ya saking Bali. Nanging sane mewasta bahasa Bali sulit pisan iki. Napi mangkin malih mendaging murda. Nah biyen bahasa Bali bebas mungkin medios niki sampun mendaging murda. Ha nggih. Menika pamabad yang dumun sadurung ditiang matur lugroyang ditiang malih ngaturang Paramo Suksma ngiring sarang-sarang lunasijo dumugi sangkan swecan ida Sang Hyang Widiwasa ditiang sarang ya ratu dadane sarang sami presida mepupul iki ritat kala ngomagriang sane mewasta bulan bahasa Bali sane kaping 8
Kapertama jero mangku sane marga suci, sane dahat suciang titiang. Jero mekol pamucuk ring desa dinas Blega sane kasesumayang titiang. Jero benesa tigang adat selat pas dalam Blega talar sane kasesumayang titiang. Klian adat sane presida rauh rahinana mangkin talar sane wangiang titiang. Ange panureksa tim pamidarta talar sane wangiang titiang. Yohano lanang istri sane tresna sih titiang talar Ratu Widodane sareng sami sane tresna sih titiang. Galah mangkin titiang niki nenten ngangge waktu genten sinampurayang yen rerah bulan basa Bali sampun basa Bali nanging niki titiang akidik dan presida pastika pisan basa Bali sane becik pasika istilah bahasa Malaysia, bahasa rojak, bahasa campur-campur. Napi bawe kena santokan iki sampun mamurda genten. Indik judul utawi murda. Nggih. Sane baktiang tiang mangkin inggih punika indik murda Atmo Kerti udaning punaning jiwa. Yen rerah saking murdaning utawi judul jamanten iki sampun kaso pisan Atmo Kerti udaning purnaning jiwa. Yen rerah ring basa Bali nika pun basa wayah pisan. Yen mangkin titiang ulas siki-siki minat mewah dalar niki. Napi nika Atmo, napi nika Kerti, napi udaning, napi purnaning dalar pun napi nika jiwa. Titiang jagi mencoba akidik-kidik dumegi netan akeh lempas ngene kenten. Nggih. Atmo pas 3 nika percikan terkecil utawi jiwa iraga selaku manusia. Kerti pas 3 punika perbuatan udaning udiana santukun iki judul udaning gumantene udiana nika tapi taman kaping 3 purnaning jiwa pelaksanaan ring jiwa raga nggih iraga dados jatmo yen mendaging Darmo Kerti pas 3 kadi titiang niki ten presida iriki wenten ring panggung santokan Atmo nika gumanti roh penghidup titiang dados jatmo. Mungkin daging udaning gumanti taman punapi. Punapi kait nika ring udaning utawi ring taman. Pas 3 niki punapi irage memelihara jiwa sesuai manut ring raga pekaryan sehari-hari nureksen taman. Minap niko gumanti undang. Yen raga gumanti nureksen taman niko tan jak gumanti tetanduran mantan. Setelah tandur diningal pas 3
wenten penyiraman mangde mendaging roh utawi maurip utawi hidup dalal reresik sane mewasta sane ten raga pikayunen utawi sane kabawas gulma dalar pemeliharaan. Nah, kendan jaring taman dalar padah kendan ring jiwa utawi ring iraga selaku manusia. Kapertama atma pasika punapi tata cara memelihara iraga. Niki kocap wonten 3 pemargi sane patut pemargiang mane punapi iraga pas 3 neten lempas ring sesuluh utawi ajaran-ajaran. Nggih, satu dan sareng sami. 3 pawargi nika pasika sampun kaping siki sane mewasta jenana bakti. Jenana bakti nika pasika peniraga eling ring sane mewasta sesuwunan prahyangan tur sane tiosan. Kaping kalih sane mewasta karma yoga. Nah, karma yoga nika punapi antuk iraga sehari-hari berbuat berperilaku sane nganut ring trikaya parisuda. Kaping 3 diana nika pasika sampun pelaksanaan yang baik yang bagus. Nggih. Nggih. Semeton sareng sami tim panureksa minap amaneka titiang presida kadur. Niki titiang pandan kasiap mandan kendan. Nggih. Wasanana ngatur minap napi sane katur wau akeh sampun kirang. Basa basi bastika titiang lungsur gang rena sinampura. Wasana ngatur titiang bubudang antuk prama sandi. Om sandi om. Ngalah titiang waliang. Oke. Suksema. Kelanturang antau pamilat nomor undi 3. Ibu Niluh Ketut Adriani, Pinakeduta Banjar Jasri Blega. Majeng ring Ibu Ketut Adriani, indek galah lan genah durusan. Matur suksema aturang titiang majeng ring Ugrawakya antuk galah lan genah sane sampun kapaice ring padewekan titiang. Majeng ring Bapak Perbekal Desa Blege kesarangin jajaran sareng sami sane dahat kesumayang titiang. Klian adat utawi dinas sejebak jagat Blege sane wangyang titiang. Para tim panureksa sareng sami sane dahat kesumayang titiang. Pinakel taler para atiti, uleman, lan para peserta wimbe kare sane persiderau rahinane mangkin sane taler wangyang titiang. Ringgalah sane becik puniki lugrayang titiang jagi ngaturang pidarta basa Bali sane mamurde atmekerti Udiana Purnaning Jiwa. Idedane sareng sami sedurung titiang ngaturang pidarta basa Bali puniki ngiring sareng sami nenten surud-surud ngaturang para suksema ring Ida Sanghyang Widiwasa santukan menjalaran antuk asung kerta warnugraha idene
Titiang taler iraga sarang sami preside kecunduk ring genah sane mangkin melarapan antuk nguncarang panganjali. Om Swastiastu. Idedane sarang sami sane dahat wang yang titiang. Jagat Bali sampun kasub pisan antuk adat budaya miwah tradisi sane pinih mabuat. Taler nenten persida kecingak utawi kepangguh ring genah sane tiosan. Makweh wisatawan mancanegara rauh ke Bali meled mangde presida nyaksiang taler ngerasayang sahananing keunikan wiradin kelestarian adat budaya sane wenten ring jagat Bali puniki. Akeh pisan hotel, restoran utawi villa sane kewangun ring wewidangan Bali sane becik lan ageng punika pinake genah ngeruru pengupu jiwa oleh krama Bali wiaden krama sane rauh saking genah tiosan. Antuk kewentenan pariwisata ring jagat Bali sane sampun ngelimbak pisan sekadi mangkin akeh krama Baline ngemargiang swegina ring wewidangan pariwisata. Taler krama Baline rumah sebangga pisan. Antuk punika makudang-kudang kewagedan, makudang-kudang bahasa asing sampun ketelebang, kepelajahin. Mangdene presida nyarengin lan nyokong swegina sane kemargiang soang-soang. Idedane sarang sami sane dahat wang yang titiang. Iraga dados jatme sane embas ran jenek ring jagat Bali. Sampun sepatutnya iraga sarang sami eling lan persida ngelestariang adat budaya miwah seni sane wenten ring jagat Bali. Sane boyo jetios puniki wantah warisan saking para leluhur sane pinih mautama pisan. Mangdene iraga tata eling ngajegang ngelestariang budaya Bali antuk ngangge bahasa Bali serahina. Dumogine iraga nenten kicalang jati diri iraga dados jatme Bali sane pinih mawi guna punika. Idedane sarang sami sane dahat wang yang titiang. Akeh pisan pemargi-pemargi sane persida kaambil. Ritat kala iraga sarang sami jagi ngelestariang lan ngejaga kelestarian budaya Baline. Inggih punika wantah antuk nelebang lan ngemargiang ajaran tri tekarana ring kauripan iraga serahina. Ngawit saking miara lan ngejaga kelestarian lingkungan. Minakadi nenten nyampahang lelu ring genah sane nenten patut, nenten nebang taru utawi nenten ngusak asik wana. Ngejunjung rasa segilik seguluk selunglung sebayan take. Taler iraga sampun sepatutnya nincapang rasa tresna asih ring pasemetonan sarang sami. Taler sane pini mau tama iraga dados jatme sampun sepatutnya iraga eling lan subakti ring linggih Ida Sang Hyang Widiwasa. Santukan pasangkan paswecan ide iraga presida wenten ring jagat puniki. Mangdene iraga stata eling ngelestariang seni lan budaya sane pinih mabuat puniki. Idedane sarang sami sane dahat wang yang titiang ngewacen lan nyurat aksara Bali taler mebasa Bali ring kauripan serahina taler pinake silih sununggil pemargi sane mabuat pisan sane patut kelaksana yang serahina. Sane mangkin margi akeh genah minekadi margi kantor-kantor utawi pasar sane aran nyane sampun kesurat antuk aksara Bali. Sakewanten pemargi puniki nenten persida mapikole yening krama Bali nenten persida ngwacen utawi nenten ngresep ring artos aksara Bali punika. Mangdene ripungkur wekas basa Bali utawi aksara Bali punika nenten wantah keangge pajangan utawi hiasan kemanten. Idedane sarang sami sane dahat wang yang titiang. Antuk kemargiang nyane bulan bahasa Bali kan nyabran warse oleh
Guru wisesa puniki wantah silih senunggil pemargi sanema buat lan becek pisan. Bulan basa Bali warsa duang tali 26 puniki sanema murde Atma Kerti Udiana Purnaning Jiwa. Sanema pitegas bulan basa Bali pinake altar pemuliaan aksara, sastra lan basa Bali pinake sumber kesadaran nyujur harmoni semesta raya. Sampun sepatutnya ne pemargi sane membuat puniki keangge titi pengancan oleh krama Bali ne mangdene jagat Bali state ajeg lan lestari ngantos riwekasan. Idadane sarang sami sane dahat wang yang titiang iraga embas ring jagat dados jatme sane kapaice keluwehan antuk bayu sabda miwah idep oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Sampun sepatutnya ne iraga sarang sami lintang wicaksana ritat kala nyalaning kauripan serahina-rahina. Antuk nelebang ajaran Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisuda sane membuat punika. Sangkaning pai depan, jatmone uning, becek wiaden kaon. Sangkaning idep taler jatmone teleb, melajahin aji kawruhan. Disampune wikan, disampune weruh, kawruhan punika kaangge. Mekertia sering jagate, taler kawruhan punika presida kaangge. Piranti nyujur kasukertan jagat, manut sekadi, tujuan agama Hindu inggih punika moksatem jagadita ye caiti dharma. Ida dane sarang sami sanedahat wang yang titiang ngawit saking nyaga lan miara kesucian angga sewang-sewang mangdene iraga presida ngelaksana yang ajaran Tri Kaya Parisuda nyujurang pikayun membawa sane becik lan memparilaksana sane cuci sampun pastike pemargi puniki presida nuntun iraga memargi nganut ring sastra agama lan susila. Ida dane sarang sami sane dahat wang yang titiang iraga taler sampun sepatutnya ne yakin dan percaya ring hukum karma pala. Sahananing pemargi utawi sahananing parilaksana ring jagat puniki sampun pasti kejagi ngewetuang hasil utawi pikolehnya ne. Kesukertan jagat persida kepanggih wantah menjalaran antuk manah sane suci lan parilaksana sane besik saking para janane sami. Ida dane sarang sami sane dahat wang yang titiang ling rahina sane becik puniki melarapan antuk bulan basa Bali warsa duang tali 26 ngiring sarang-sarang presida ngelestariang adat lan tradisi budaya Baline sane pinih mau utama puniki mangdene iraga ring wungkur wekasan nenten kicalang jati diri iraga dados krama Bali. Ngiring sarang sami iraga bangga dados jatma Bali antuk ngwacen lan nyurat aksara Bali taler ngangge aksara Bali ring kauripan iraga serahina. Ida dane sarang sami sane dahat wang yang titiang aksara lan basa Bali mawi guna pisan ring kauripan iraga mangdene iraga nenten kecalang jati diri iraga mangdene ripengkur wekasan iraga nenten wantah dados penonton utawi tamyu ring genah iraga pedidi. Aingge dedana sareng sami sane dahat wang yang titiang wantah asa punika perseda aturang titiang ring galah sane becik puniki ngiring sareng sami nenten surut-surut nunasija ring Ida Sang Hyang Widiwasa dumogi jagat Bali persida setate ajeg lan lestari taler iraga sareng sami persida manggehang kerajengan lan kerahayuan ngantos riwekasan. Kirang langkung aturang titiang nunas ganggrena sinampura pinaka wasananing atur puputang titiang antuk para mesanti. Om santi 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 om.
Kelanturang untuk pamilat nomor undi 5. Bapak Ikomang Budiarto, Pinaka Duta, Banjar Kebon Kelod Belega. Majeng ring Bapak Budiarto, inde galah lan genah, durusan. Om Swastiastu. Sukseman mana katur majang ring pengentar acara duaning sampun mapai cagalah ring sikian titiang. Angge tim juri sanedahat wangiang titiang. Ida dane para panodio miwah angge para panuntun sanedahat kesumayang titiang. Asapunika talar majang ring pemilat lomba mapidarta basa Bali sane tresna asihin titiang. Ring galahi puniki nenten lali titiang unggah rasa angayu bagya mantuk ring paswecan ide. Riantukan sangkaning asung kerta wara lugrahan ide titiang miwah ide dane sarang sami. Presida mupupuliriki gumantinipun ngemilatan lomba mapidarta bahasa Bali sane mapaikat ring bulan bahasa sane kapegutus ring warsen niki. Dumadak wekasan, pemargi kadi asapuniki, sayan lami, sayan limbak kawentanipun, gumanti presida, ngautuang jagat Bali, sane ajag. Idadane sarang sami sane dahat wangiang titiang. Ring galah becik puniki, titiang jagi pacang aturan pidarte, sane mamurde, atme kertih, makalarapan ngupepira budaya Bali. Bantang bebawasan kadi asa puniki patut pisan keuningin sarang sami antuk napi punika kesukseman at mengerti raris kadi asa pun napi paikatanipun ring pidabdab budaya Bali. Sakewanten sedurung maosan napi ni ke at mengerti iring bawasan dumun penglimbak budaya Bali ring ab jagat sakadimangkin. Idodane sarang sami sane sumayang titiang. Duaning urip krama Bali katungguh antuk sektor budaya. Ngupepira budaya Bali wantah pidabdab adi utama. Sane nenten pisan dados kelaliang. Sekantun seni miwah budaya Bali merupa agung. Kebaos ajak miwah lestari. Pasti kesampun kauripin krama Bali ring jagat Bali puniki sayan langgeng. Kertehar raharja. Antuk punika ngiring ngawit mangkin. Iraga sarang sami sumanggam. Jagi pacang satya ngukuhan seni budaya Bali. Idadane sarang sami sane dahat wangiang titiang. Budaya Bali sane kadi asa penapi sane patut kangen ngupopira pariwisata duwe. Yening kemanah antuk titiang. Budaya Bali sane mempermana antuk sastra agama Hindu. Agama Hindu pinakasuluh ikang praba sane ngitian sinar suci rahayu yang krama Bali ne sane ketah ke bawah adi luhung punika. Antuk punika ngiring awet mangkin iraga sarang sami ngukuhan seni budaya Bali ne punika. Yening iraga sarang sami ngualiang seni budaya Bali punika mejanten sampun kawan pisan idadane. Sayan rered budaya Bali, sayan rered pikolehnya ne saking sektor budaya. Idadane sarang sami sane dahat wangiang titiang. Budaya Bali sane kapi napi angin cepat siku pematut angin ngupopira budaya Bali idadane. Nika nenten jawan wenten tios wantah ketatuan antuk tri hita kerana. Tri hita kerana idadane. Tiga sane ngawinang jagat punika landung, Sukerta miwah Santi. Minakadi tatua pariangan pawongan miwah palemahan. Ring widang pariangan. Krama Bali ni stata ajak mikukuhan serana bakti majang ring linggih ida sangyang widewasa. Melarapan antuk ngupapira genah-genah sane suci pinaka linggih ida. Ring widang pawongan. Krama Bali ni stata nginjilan pesuka dukan.
Segilik, seguluk, selulung, sebayan take. Sana presiden ngutuang. Jagat kaurip sana santi. Jagat itu. Ring widang pelemahan. Kerama Bali ni stata ajak ngupupira buana agunge. Sana merupa objek-objek pariwisata ring sejebak jagat Bali. Silih sinungelipun antuk kemargiang buta yadnya. Idadane sarang sami, indik kadi asapun napi, ngupupira seni miwah budaya Bali, sampun saking lawas pisan idadane. Nika mawina rauh mangkin irageng warisan napi sane ketah baos PKB, utawi pesta kesenian Bali. Raris, ring bulan bahasa sane kaping kutus puniki, ring warsa kalih tali 26 ring warsane puniki. Guru wisesa ring Bali sampun dados ning nglaksana yang lomba silih sinungil ipun lomba mapidarta. Sane sanang patut pisan kauningayang kelaksanayang. Kemargiang ring desa adat sekolah ngantos ring tingkat bupati. Tujuanipun gumanti iraga pinaka krama Bali. Sarang sami mangda presiden ngelestariang bahasa, sastra, lan aksara Bali. Pinaka penuntun utawi pinaka dasar. Ngetuang jiwa sane rohani utawi maha sempurna. Idadane sarang sami. Sane ngambil sesanti. Atma kerti udiana purmaning jiwa. Idadane antuk kewidan titiang durung paritata sitiang aturan napi punika kesukseman atma kertih. Sake wanten eling titiang ring pepelajaran agama Hindu atma kertih punika nenten jawenten tios wantah silih sunungil pahan saking sad kertih. Sane pinih utama jagi pacang atur titiang atma kertih. Atma kertih punika nenten jawenten tios. Usaha sane kalaksana yang mangda iraga sarang sami nyuciang sangyang atma. Dadane sarang sami sane dahat wangyang titiang. Melarapan antuk sesanti atma kertih. Iraga kairing. Kairing mangda nyuciang atma. Napi sane patut iraga kalaksana yang mangda atma nika suci. Nika nenten wenten tios wantah ngelaksana yang trikaya parisuda. Minakadi mana cika parisuda, wacika parisuda, kayika parisuda. Inggih punika mapindah sana becik, mabaos sana becik, miwah membuat sana becik. Idadane sarang sami sane dahat wangiang titiang. Asapunika ageng kawigunan atma kertih. Antuk punika ngiring sane mangkin punapi ca antuk ngiring. Ngiring sarang sami gamel pisan keutamaan atma kertih punika. Rikalane raga ngelestariang seni budaya Bali. Idadane sarang sami sane dahat wangiang titiang. Napi luwir sane sampun presiden aturan titiang kecutatan kadi asapuniki. Kapertama iraga sarang sami pinaka krama Bali patut setata bangga sarang kayun wirang milat ngajagang seni budaya Bali. Sane kaping kalih bantang gegelaran ngupapira jagat Bali inggih punika Tri Hita Kerana. Sane kaping 3 rikalane iraga ngupapira jagat Bali atma kertih gumanti presida ngetang jagat Bali sane sukerta miwah santi. Ayeh idadane sarang sami sane dahat wangiang titiang. Wantah kadi asapunika titiang presida matur dumugi wenten pikenoh nyane. Menawi teu ring sejero nang atur titiang wenten sane nenten manut ring arsa
Nenten lali titiang nglungsur Agung Sinampura. Maka wawasanan yang atur Bupati titiang antuk prame santi. Om santi 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 om. Kelanturang antuk pamilat nomor undi 6. Bapak Inyoman Sujana, Pinaka Duta Banjar Belega Kanginan. Majeng ring Bapak Nyoman Sujana, inde igalah lan kena durusan. Suksma ring galah katur ring sekian titiang majeng ring guru wakil. Sedurung titiang matur ring ratu ida dan sareng sami ngiring iraga ngeras titi pakti ring ida sasuwonan sane melinggo melinggih iriki ring pura dalem antuk pangastung kara. Om Swastiastu. Bapak perbekal sane wangyang titiang tur so bendesa adat lan prajuru sane wangyang titiang ring pemilat wimbo kara rahina wangken dan sampun presida ngrawuhen sane sanget wangyang titiang ring angga pandoreksa sane wangyang titiang tur iratu ida dane sareng sami sane sampun presida rawuh ring pura dalem nyaksinin para inekan wimbo kara rahina ne mangkin. Inggih ratu ida dane sareng sami sangkaning pasuwecan ida Sang Hyang Widiwasa titiang presida kecunduk iratu sareng sami idriki ritat kala ngewentenan wimbe kara basa Bali puniki sane kaping kutus ring warsa duang tali 26 puniki angayu bagyo pisan titiang duaning titiang sagdo cunduk iriki sareng sami kumpul sareng sami presida antuk sareng-sareng nglimaken jagat Baline. Nah mangkin titiang saking duta Banjar Kebo Kangenan jagi ngaturang wimbo karo mamurda atma kirti uparning jiwa. Ri kanjakan sapuniki iratu sampun pawikan sareng sami napi kewenten iraga ring Bali. Duaning ring Bali sampun ketah iriki iraga patut ring desa adat, desa dinas sami sewengkon ring desa adat patut iraga ngajaken sane wasta adat budaya tradisi iraga ring Bali. Sangkaning punika raris ide mangkin memurda jagat saking Bali ngemasing sat kirti logo Bali. Iratu sampun pawikan, sampun napi antuk iraga sareng sami niki mangdo presida ngicenin sareng sami sesuluh ring kramu ni sareng sami mangdo sami jakti-jakti mumargyang at sat kirti logo Bali puniki silih pinunggil wantah atmu kirti. Mangken pun napi antuk ngelimakan atmo kirti niki mangdo majanten bisa memargi ring jagate niki yani untangnya nih duaning pun napi ring desa adat sane pinih kuat pacang ngeraja kan mangdo nenten benjang pungkur irago terus kempas sacan nedunin manjan kaon pangten niki kaon iringi irago sareng-sareng duaning napi sampun kasuk mungkin ring Duro negara Bali duwe ini iriki patut duaning mungkin budaya-budaya saking luar sampun masuk sadar ratu idodane sareng sami atau nenten duaning mungkin teknologi sampun canggih yenten iraga memperkuat penapi nah iki mungkin ring atmo keti udaning jiwa niki angin mungkin nglimaken sareng sami ring semetuan sami pun api antuk yen sampun iraga metu saking manah pedidi ring kayun pedidi ring kayun sareng sami para anggone mejanten sampun presida memargi sadribu duwene pisanten sampun presida ragawe ngerim makidik niki sane unteng niki yen sampun mangkit atmu niki roh saking jiwan kita taman sane wenten ring hati iraga manut ring rikaya parisuda
Janten sampun iraga sakan mepi kayun sane becik. Nah mangkin sampun mepi kayun sampun napi mebaosan mangdo iraga becik. Tur penapi laksanayang. Iriki mangdo manut saking ketiga-tigane sampun bertentangan niki. Ampura niki titiang pakai bahasa Skidik, bahasa Indonesia bertentangan nggih. Niki mangdo manut. Duaning napi niki sanepini bobot pisan. Boyo je candas tri kayo parisudo manten. Tri permano. Niki nggih Bayu sabda idep boyo je manusia manten sane ngedohin jiwa nyane ring jagate niki taler doane wingten paiketan nyane ring ipun i manusia antuke tri permano punika. Doane niki patut diraga cara mepropiro sarwa tumbuhan ipun jalan bergerak niki jalan isin guming. Wenten mungkin ipun binatang ibu buron patut taler raga sayange. Nah sane kaping 3 iraga jani selaku manusia. Sane boleh mopi kayun riko kaitane ring tri kayu parisuda. Yen sampun irahdu mungkin ngemargyang tidak mungkin dia karung kedi yang yakin niki. Sampun ngemargyang napi sane madan ring wenten ring jiwa nyane uring saking medal dadi alit sampun ngemargyang upakara lan upacara irika sampun mejanten muduwe cara mangkin roh muduwe jiwa muduwe taksu ring sejerone iraga mau taksu raris mau bawas raris mau pikayun muncul niki empas niki pikayunan sane becik niku sane nguteng kesampaian saking murdaning jagat ring Bali makin didiang makin mempilunas sing radu idane sareng sami ulama sareng sami sane presido rauh ramino setuju napi nenten ring indek punika sanggup teng raja makin ki baline sanggup niki sane powennyane napi malih niki makin projuru desa adat sedesa Belego wenten riki mangdo bisa nglimahkeun baos niki ring kramane duaning puniki pun napi antuk bisa ajak boyo julian karo riki pangten nenten ring desa-desa sane tiosan wantah mopi cokras saking puniki manten metu nyalit didang pari ini kan pemilihan desa bendesa adat wenten pikobet akeh wenten tur keunggahan ring media-media sane Facebook Instagram. Nah mangkin didang saking ngriki mepinunas sing radu idolane sareng sami ngiring sane becik unggahan mangdo presida balin iragone ajak sampun sane kawan-kawan ngiring iraga baosan yen sampun manut saking baos radu saking 300 tiyang wau tri kaya parisuda punika mungawit saking kulawarga ling kulawarga sang limak mangkin ring kramu sareng sami nglimak saking ring bebanjar mejanten niki saking margi. Apunika wenten atur tiyang akidik menika manten ampura pisan. Napi sane kewedar sane wau didang lunas pangampura didat karo wenten iwang atur kaun didang ring radu dari sareng sami ring rahinane mangkin sinap didang antuk pangesan cedhak. Om santi 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 om.